Bwana sifiwe. Shaka ngiye gusoza soreze kuri nungo Bishop abazungu begera musinga bite twemerewe gufata umuntu cyashaka kandi nta ni bire ya seminaire barishura tugira uruhuha ni seminaire yateguye bino byose tabira hari primus irahari icyo ukeneye urakibona musinga ngo abwira Bishop wabaramubwira ati Bishop Imana twatoshe Imana twamenywe na ba data Imana basogokuruza batubwiye ibintu bibamo kirazira abazungu ati umwana nkaho ufite imyaka nki twari tugize Imana tubonye umurevera w'umwana mutoya none wanzibye kanisa Imana iravuga ngo wahigutanga kuruto habwa Imana yo mwinjira imodoka yawe yicayemo abakozi b'Imana titwoyitera umwaka undi bishoboka tuzoyisigira umugisha izokubyarira ikindi hagati yaho dutanze na pole bamuzehe kubura umuntu dutanze pole twarabimenye ushize nari musasa mu giterane niho namenye amakuru ko mukecuru yarangije ariko dutanze pole nibwo tukibonana niyo nzira twese kandi wacu Yesu Kristo yabwiye intumwa ngo mbasize ngiye kubategurira aho muzagira gute muzaba pole mukomere niyo nzira twese rero ndashimira Dawudi twazanye Imana muheza umugisha ni umuntu mwiza n'umwana uciye bugufi witonda kandi Imana yashizemo impano ikomeye Imana guheza umugisha ndashimira abavandimwe bene data iyo tuririye twatugirana ibihe byiza kuba twongeye kubonana Imana ishimwe ndashimira mwene data mbere abagabo nawe igihe cyari kirekire tutabonana umuntu wo mu karere namenye ubwenge nsanga azavuza ipendo aba mu gitaramo gusa aranduta ni nk'umubyeyi mbese ariko namenye ubwenge nsanga mbere abagabo azafata ipendo n'igitaramo kugeza na n'ubu nabonye agifite ipendo n'igitaramo abo batangizanyije bamwe baracogoye courage Imana guheza umugisha inshuti n'abavandimwe bonere mu mukomera amashi wanejeje cyane ariko ngo ugere hahandi wigishije uriya musilamu numva ndanezerewe cyane wakoresheje inzira zose zishoboka kabisa wakoresheje inzira yose ishoboka kugira ngo kandi ukabona umuntu uramugaburiye nti yemera icyo wamubwiye ukamuheba ubonye umuntu aje ashonje wamugabure wamusaba ikintu agifite ntakiguhe ukamuheba rero wakoresheje strategie zishoboka kugira ngo umwemeze ubutumwa Imana yo mu ijuru ikomeze iyo mpano nico twahamagariwe twese mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwiza Christophe ndashima Imana ushize nageze hano ari ahandi hantu kuba rero nawe Imana yaramubohoye turabishimira Imana twarabisengeye ko Imana yarakucira inzira ukavamo Imana nishimye mwene data Bosco yaganiriye neza cyane byari gutuma mvuga ngo dusenge tutahe kuko Imana avuga niyo natwe duhagurutse kuvuga yaganiriye neza kandi ijambo ryiza ry'Umwami Yesu hagati aho
ndashimira Imana ku giterane twari turimo. Bishop, twagize ibihe byiza pe, twagize ibihe byiza. N'ubu nkigarura filime yo mu giterane yo ku cyumweru kumva umutima wanje uguwe neza. Twagize ibihe byiza wa ku cyumweru, twabonye Imana tutura tuyibona, n'uyu munsi turayibona, ariko ku cyumweru umutima wanje waranyuzwe. Haza ubwo ngenda ahantu mwivuga butumwa ngakora, ariko nkabona ko ntageze ku ntego nari nkeneye. Ariko ku cyumweru iyi minsi gusa ninka ya yindi Pawulo yiyongeje, nanje niyo niyongeje, ariko icyari cyanzanye n'iyinga cyarakemutse. Ariko ibitambo kayishimira imitima, ibitambo yishimira we, ariko ukwamaza futsamere umutima waka, niko Yesu ukwamazi n'ubuhembwo ko bufite Imana Uwiteka azahorana nawe, umutima wanje. Igitabo cya Yeremiya ibice 12 umurongo wa 5 haravuga ngo niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'abamafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihe cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Yeremiya igice cya 12 umurongo wa 5 haravuga ngo niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'abamafarashi? Kandi naho unezerewe mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Arufite Bibiliya y'Ikirundi? Nimudusomere twumve uko yavuze, nagize amatsiko yaho. Yes. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ko wirukanye n'abiruka aho ku maguru aho bakakurusha, ko wirukankanye n'abirukansa amaguru bakakuruhisha, ko bakuruhije wapfuye wahumagiye, none woshobora ute woshobora ute gusiganwa n'amafarasi? Niba warasiganywe n'abagenza amaguru bamara b'amaguru bakagusiga, none se nibahamagara amafarashi bizogenda gute?
namba ugira amahoro gusa igihugu gitekanye nimba ugira amahoro igihugu gitekanye none uzomera ute Yorodani gwigize akagabo Yorodani muri make igihugu n'igitego uzogira gute yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana yibumbira muri Yesu yafashe imigisha we aye yafashe amahoro yafashe amahoro we amahoro yafashe umugisha we imigisha haleluya Yesu Kristo yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ushaka kunkurikira yiyange ushaka kumenya uwo ndiwe aheba ubuzima bwe ushaka kujana nanje no gusa nanje yibagirwe se na nyina nuko asa ushaka guhorana nanje ushaka kuba umugabo ukomeye ushaka kuba umunyacubahiro ye kwita kubiri kwisi yiyange niba waryaga kabiri urye rimwe niba wambaraga imyenda ibiri wambara umwe ushaka kunkurikira yiyange giye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo bado safari bado iyo tuja titurahage igeze niko yaririmbye muhinge muhunike ariko ibyiza mwabone Amerika yo ibibi impamvu yo kubagiza urugendo iyo tuja ntiturahagera muhinge muhunike ariko ibyiza mwaboneye Bujumbura yo tibibi impamvu yo kubibagiza urugendo iyo tuja ntiturahagera haleluya ugura amazu ugira imodoka ubyara abana abandi baje hanze abandi bashakwe babyara amahasha bororoke bige ariko iyo tuje ntiturahagera tube benshi mu gitaramo abandi basigare mu nzu abandi bataramira ahandi bado safari iyo tuje ntiturahagera iyo tuje ntiturahagera ijambo ryatubwiye ngo niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga niba twaratangizanyije urugendo na Yusufu dutangizanya na Yusufu turimo kuragenda n'amaguru Bonera araza atwiyungamo Christophe araza atuje inyuma Jackson araza aradukurikira ngo tugere imbere urasigara none kusigajwe n'amaguru nidufata ifarashi biragenda gute
ubwo Mose yapfuye umuyobozi w'uru rugendo Karebu na Yoshua abo ntibakiriho ariko dufite baruta Yesu niwe ubaruta. Haleluya! Abantu umunsi twakiraga Yesu Kristo twari benshi, umunsi abanaziri bafunguye ministeri bari benshi, abashakaga kwirubura bari benshi, abanditswe mu gitabo sibo baterana, ababa mu gitabo sibo baza mu giterane. Ko mwarushe mukiyamugenda n'amaguru nidufata moto muraja. Jambo ry'Imana riravuga mu gitabo cya Matayo, riravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, ngo kuko irembo ari rigari ngo ririshana abantu kurimbuka, ngo ariko irembo rifunganye ngo nizirijana abantu mu bugingo, ngo ariko ngo irimo iracamo bake, iragoye. Iyi nzira iraruhije kuyinyuramo ibyoroshye, iyi nzira iraruhije kuyinyuramo ibyoroshye. Haleluya! Iyi nzira iragoye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu ijuru haba inama, ngo bashakisha uwaza gucungura umuntu. Mu bamarayika arabura, mu bizima arabura, abasaza 24 arabura, mu bakerubi arabura. Nta kindi cyari ko gituma abura, ni inzira iruhije, ni inzira iruhije. Bamaze kubona kuko zabuze batinya urugamba, kuko ijambo rizaritubwira ngo na Yesu ubwe mbere yuko amanuka bamweretse aho azaca, bamweretse imibabaro azacamo, bamweretse inkona azakubitwa, bamweretse ukuntu azobura, bamweretse ukuntu aziriga ubusa, imibabaro yose barayimwereka. Ariko baravuga ngo ubwo habuze uwo gucungura isi, ndamanutse. Hashimwe Yesu wamanutse aza kuducungura. Ukuri yatugezemo asigaye abana natwe, we know Imana yera yosuwo mutima. Inama mu ijuru imaze gukorana babuze uwaza gucungura umuntu, nta kindi ni inzira yari iruhije, ni safari, ni urugendo ariko abona azokora. Turi mu kuza mu by'Imana ariko tutazi ko bigoye. Ushaka kunkurikira yiyange, tiwange Bishop Rushika ntago muhuriye nawe yiyanze. Abantu bari mu kwangana kandi Yesu yaratubwiye ngo twiyange. Ukanga wanyu kubera iki? Kandi ari ugomba kwiyanga. Ntabwo Yesu yavuze ngo nanjye boneri. Yesu ntabwo yasigida n'ibyo kwanga Yusufu. Yarambwiye ngo nishaka kumukurikira nje niyange, kubera kuko kuri we biraruhije. Tureke imfana. Ariko abantu bari mu kugwanira mu ikanisa, umuntu agatonganya undi babazira nde? Yesu. Wewe opfira Yesu, wowe urinde. Banza wiyange, reka kwanga abandi. Haleluya! Yeremiya ahanurira ubwoko arabubwira ngo niba musiganwa n'abagenza n'amaguru, niba urugenzi rukunaniye waragiye n'amaguru kandi mugahagurukana n'abandi mukagenda n'amaguru, none se ko bikunaniye ifarashi niza uzoyikurikira? Niba boneri unaniwe ukicemerewe gutwara Bibiliya,
igihe nikigera ko leta itubuza bibiri uzoshobora. Niba unaniwe Kristo tukicemerwa gufata mikoro tugatanga haleluya, igihe nikigera batatubwira ngo tawemerewe gutanga haleluya, uzoshobora urugenzi. Jambo nibwo rizari tubwira ngo umuntu azotungwa n'ivyo yagize gute yumvishije. Niba wa mukorariwe unaniwe ikorari kwijama ari ubuntu, igihe nikigera Satani agafata isi kwiyandikisha muri korari ni faranga, unaniwe kwijamo ikiri ubuntu uzoyijamo kwishura. Niba kwinjira mu itorero ukicara ku ntebe y'itorero batagukonsoma n'igiceri cy'icumi batagusaba ifaranga, igihe nikigera ko amateraniro yaninga kodeshwa uzoyashobora. Isi ko ariho yayitujana, ko ariho isi yayitubirandura gutya, isi ko yayitubirandura igitondo n'umugoro, igihe nikigera leta ikamanuka ikabwira bishop ikamubwira ngo itangaza uko rimeze, ugiye kuzozuha leta umusoro uzoturuka muri zinozi buri mukristo wese kugira ngo aterane yemerewe amafaranga 2,000. Icyapa hariya ku muryango, wowe wanze kuza nta cyapa uzinjira icyapa cyaje. Niko Patrick, we wanze guterana batarishuza nibishuza uzishura. Isadaka ko yakunaniye noneho uzishura numara winjiramo indano utange ni sadaka. Tuzamuri Imana ishobora. Bwana sifi. Naho dunia inatupeleka wapi? Isi kiratujana handi tutazi. Igihe kiregereje kandi kirasohoye, ngubwo abasenga data mukuri no mu mwuka bagiye kugira ngo kugaragara. Nivyo bihe twatuganamo, ko turaganamo, nivyo bihe byatuganamo. Igihe kirageze cyo kwicaza Yusufu bakamubwira ngo ushaka kubaho neza ngwi uremera guta umugore ushaka undi mugabo. Turaguha ikibanza ahantu hano heza yenze ni he? Iki miriwa turaguha ikibanza miriwa tugushirira imodoka mu nzu, abana bawe tuzobarihira amasomo, ariko ikintu gihari gikome urata umugore ushaka undi mugabo. Umugabo ku mugabo timuzi ko ariko rubanza Isiraheli irimo igitondo n'umugoroba, niko Isiraheli nigo yayigwana igitondo n'umugoroba babwira ngo nimusinye mwemeze kuko umuntu agomba gushakana umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, umusore ku musore. Faranga Isiraheli niho dukomoka, niko gakiza kacu. Umunsi zo kubitaho sinyatire wowe nta jambo zo bufite. Cyambere wowe tukubazaho rukari ntuhaza, tukubazaho matayo ari ntuhaza, barakubwira ngo soma muri yo ukaja kurebera he muzayishu uzosigara. Niko tumbwira ngo wambaye urukweto $50, ukambara ipataro $20, ukagira ishati $30, bagusaka mu mufuka untaye ibiri ufite. Taibiri ufite telefone $500. Taibiri ku munsi amayinite uzukoresha ararenga $3,000. Taibiri yugira kandi nta kintu uzureba kuri televiziyo ni za gatuni n'ibyo gusetsa n'imikino yatambutse. Tubona downloadinze Bibiliya ngo nayire niba warasigaye ariko ma tuzamuri Imana ishibaye. Haleluya we. Umwuka ari mukumbira ngo nimvuge kwitorero. Umwuka ari mukumbira ngo nikangurira itorero. Siku za mwisho zimekaribia. Uburozi twavuze kera bugiye kubaze, uburozi ndaco bukivuga. Hagiye kuzikindi gikomeye kizoza gikora live kandi gifite itegeko, gifite na signature. Ibi twababwiye ngo ni mwihana uburozi mwara, twababwiye ngo ni mwihana ubusambanyi mwara, ubujura mwara. Hagiye kuzibindi biri tuzongeraho umurozi watumubona dushima Imana. Hagiye kuza ikintu gikomeye, none uzombwira ngo nje umuvuga butumwa ndasinya gushaka kwizera Imana izo bigihagaze mu mitima yacu.
tingana ni saa sita mugaragara tugira guki abafite Bibiliya tuzamura umwe babiri abafite telefone tuzamura niko bimeze umunsi bazomara gusinya bazosinya n'uruganda rwa Bibiliya barufunge izi zo muri telefone zo ni opso gatoya bokandaho zose zikaze izi zo ndazo dufite nakantu gusa bazokandaho gucya gato baraduhenze zija muri telefone kugira ngo dutize ingizi nakantu gucya bazokanda nko gucira amacando ukayishaka ukayibura nese ukayishaka ukayibura hasigaye baza bakubwira ngo we kuza wemera kuri umukristo tubwira ibitabo bitanuze tubwira nutabivuga turakurasa tangira abantu bibayobora umugore umwe baramubwiye ngo niyigishe ngo aje kuvuga kuri Yobu ngo ibibazo Yobu yagize ngo yabitewe n'umuturanyi Zaburi ibintu tome umuturanyi Zaburi yamuteye ibibazo gute babanye cyane tubazo zakugira ngo usome mwitangirira ukareba kuva ni ibiki kubera kuko wasigaye wananiwe tunga Yesu mu buzima tuzamurira Imana icyubahiro haleluya niyo nzira turimo niyo nzira irukije niyo nzira igoye tunga Yesu niba usiganwa n'abagenza amaguru none igihe twatujamo ko kiremereye bizagenda gute niba unaniwe bakiguhatira bishop agitambuka buri cyumweru agatangaza akababwira ngo nyamuneka ku cyumweru muzozinduke ukananirwa igihe nikigera ko kwinjira mu materaniro ari ukwishura bizogenda gute niba bakikwingingira kwicara bakakubwira ngo nyamuneka emera uze wicare mu materaniro ntaco tugusaba bishop akavuga guhera mu gitondo ntumuhemba none si igihe nikigera ko gusa kumubona mu maso kamuhemba bizogenda gute iherezo rya byose riri bugufi usanga umuntu mu nzu yiwe mu ivarisi yiwe woba ari imyenda irimo n'inkweto zirimo ni miliyoni ariko wamubaza Bibiliya akayibura nta gitabo ngaba aba bacu ba Yusufu nariko mbibabwiye nyabuna muzonshakire Bibiliya ya Korowani ivuga mu Kirundi muzoyinshakire ngaba nabaye ico kizamini n'ubundi dawa ifaranga bazobaca nje nzozishura tugomba gufata ibitabo ugasoma ugatunga Yesu igihe kizogera bazoza kubona na Bibiliya bagushinga imbunda bakubwira wowe utwara Bibiliya nka tubwira ikirimo Yesu ndi ariko yihakana Petero ndi ariko yihakana Yesu bari kumwe kanswe wowe utarabona Yesu uramuzi asagu Petero ariko amwihakana baza basangira injanga buri mugoro baryama nabirigwa n'ababana kandi cyongeyo yanabimumenyesheje akamubwira ngo we Petero uzonihakana Petero ati kirazira sino kwihakana data buze nyabuna Petero inkoko izobikugiza gatatu urusake rwarabitse Petero yirukanka yiruka ati ngo zitangaza Yesu sinaye nabikubwiye none wewe Patrick wavukiye Buvira Yesu muzi utagira Bibiliya bazokubaza Yesu zane kajyama be utagira Bibiliya soma Bibiliya usenge cyane kandi wizerewe soma Bibiliya usenge cyane kandi wizerewe soma Bibiliya we usenge cyane kandi wizerewe haleluya we tunga Daudi yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima waje kugira ngo Mana ntazagucumuraho nimeweka ndani moroho kwangu yafashe ijambo ry'Imana rishira mu mutima wiwe ibi bintu byose aho tugana kizodukiza intambara ikomeye tugiye kugwana
ikizotuneshereza niki ni ijambo ry'Imana ijambo niryo Yesu Kristo yatsindishije Satani mu butayu ariko amubwira ngo gushya Yesu akamusubiza ngo handitswe ngo kamubwira gushya handitswe ngo umunsi bazogufata uzobwira umupolisi gute uzomubwira ngo handitse gute utagira bibiri uzomubwira gute so guhagarika kubwira ngo wewe hagarara tangira umubwira ngo nzi igitabo cya Efeso akubaza ngo ese cyandikiwe urakizi uzi uwacanditse tangira umemaguze ngo ni Yohana urusasu Mungu ni yule Mungu ni yule bizogenda gute jambo ryatubwiye ngo ese kutuye mu gihugu kagubwa neza ari amahoro nguruzi ni guzura utazi koga bizokugendekera gute shiki wacu ndimo murangarire ataha kure Imana mu ijuru rweza umugisha wakoze igikorwa cyiza Bwana sifiwe Yusu uruzi ni guzura ugira ubwato mu wawe aho unaniwe utarashaka umunsi uzoshaka ukabyara abana b'indaheka bizogenda gute niba unaniwe ugifite so na nyoko umunsi Yesu azobahamagara uri imfubyi bizogenda gute niba unaniwe gukorera Imana ugitunze umugore n'abana umunsi umugore azotabaruka ugasigara uri wenyine uzokorera Imana gute niba unaniwe ugifite aho kirambika umusaya umunsi uzobura urambika umusaya bizogenda gute tuziyakana Imana niba unaniwe ugifite ifaranga zo kugura kawunga umunsi zizogushirana tuzotubukirisi niba Yesu unaniwe ugihinduranya umwenda uko ubikeneye igihe kizogera bizofungwa bizogenda gute nicyagihe umuntu azotangira akazabaza ngo ese ibi ninjiyemo ni gute ibi ni ibiki najemo niba unaniwe gukorera Imana ukiri hano ko nzi ko muri dosiye mwese umunsi winjiye muri kampani yo kubaga ingurube uzoja tuzosaba umuzungu ngo akazi ngugiye ngo mu materaniro tibizoshoboka azokubwira ngo uhitemo ibintu bibiri uhitemo amateraniro n'akazi sefo inzi zabira aho ngaho bakubwire ngo kuyishura ni $1,500 ku kwezi iyi hano uzuyishura amarundi atageze 200 niyo mara bakubwire ngo imodoka ijana abana ku masomo iratanga yangahe
nibi ngibi none akazi twabonye nako gukora muri weekend uzoza ukora ku cyumweru ukore no ku wa gatandatu nuwakane umuzungu akubwire ngo sebo hitamo Yesu niki nakazi we niyo tuja niyo twatugenda niyo turi mu kugwanira twese niba unaniwe gukorera Imana ukiri Burundi ugifite akanya igihe akanya kazobura uzokorera Imana gute tibikunda nukubesha icyo utakoreye hano tuzogikorera iri pe tibizashoboka umukobwa wisige cyangwa ntiwisige apana kubesha abantu ngo yaye ngo ko ndaje muri Amerika ngo ningira akazi ngo nzokorera Imana Imana udakoreye muri ibu buzima muri hano wowe ntuzokorera Imana wabisi dolari igihumbi ku mufuka wawe hakika ya Mungu tuzonamenya ko ari Imana yakugiriye neza tuzonabimenya uzozikoresha ibindi isi gushirira wowe utaratunze na 300 y'amarundi numara ubike idolari igihumbi ku mufuka zawe zidafite yo kide udaosenga dimanche nakurahiye Bishop Musinga yaduhaye ikintu gikomeye bushize yarari hari Kigali turahurira aduheza uhanya Bishop aratubwira ngo agishika muri Amerika yarashitaje mu rusengero rumwe bamuheza kuba revera w'ikanisa igihe ngo kigeze ijambo ryakomeje kuza mu mutima wanje narari hagaze igihe ngo kigeze ngo batora abapasteri bose baje muri seminaire iryo kanisa ryabo ryari rinini rifite amaparuwasi n'abazungu benshi baramutora baje hehe muri seminaire ngo bagende muri seminaire umunsi wa mbere pause saa sita ngo basohoke babazungu bose bari kumwe isigara ishupa rya Primus isigara ishupa rya Primus n'amareveraga amabishop papa n'abaforoderi amabishop arambika abakristo biganza buri yinga bakabatiza buri wese pose ngo igere ishupa rya byeri isigara hangaha ati seminaire iraryoshye imeze neza kandi ko baraganira ku iyo seminaire y'ijambo ry'Imana Musinga washike ati no ndaho babazungu baramwegera ati bi kutafasha kantu ka pose yo curanga cha kema Babwira ngo Imana twigishijwe na badata kirazira kikaziririzwa wewe none mumbwire ntungano bahuze ucuruza amasimisa nibashika muri Amerika bakamuha imodoka bakamuha inzu bakamuha akabari tazokicaramo inshuti yanje kumuvuga ndibinde Yesu kubera ubuzima tuvuyemo kandi tuvuyemo tudafite Imana neza tuvuyemo dushidikanya tudatunze Imana ryo ni kanisa rya mbere baramwirukana
abazungu ngo baramugaya umugayo wa wundi wo guhwera aravuga ati igifu kibaho nk'abantu tunywe itabi tunywe inzoga uri revera Nyabake genda okay hagize ubwa kabiri waza undi muzungu aramukunda ngo bimwe bitarabaho wamara kumukunda aramubwira ati Musinga aramubwira ati jewe keneye ikanisa none nabuze abantu bakikanisa umuzungu ati cyo ni ikintu cyo kubipa wowe nakunze yamamushira mu modoka amweritse ikanisa aramubwira ati ngiri jewe nzoza nkugaramiya ibintu byose ugenda ufungure ikanisa umunsi wa mbere umunsi wa kabiri wa muzungu ahamagaye Musinga ati nkeneye gusohokana nawe tuje kuganira paf baragiye ngo bashikaho bicaye umuzungu inzoga zose ubwoko bubaho aravuga ngo nimutereke hano ndi kumwe n'inshuti yanjye naje kwakira umushitsi abazungu kandi bagira amandi yakunze gaba yakunze yamabwira akabari ngo mumene hano mumene nabonye inshuti kandi nje kumwakira Musinga washika bonye ibintu byuzuye wa muzungu ati kubera urukundo ngukunda naguhamagaye nje kukwakira ibi bintu byose nizawe nije wishu soda we kuravuga igutayo n'amazi yo gukara aramubwira ngibi Musinga aravuga ati ibi ni biki Musinga aratubwiye ngo yavuye aho ngaho umuzungu amusiga ari nawe wamutwaye mu modoka amusigaho umuzungu ngo ararakara umusatsi urahagarara aramubwira ati nkoreye ikintu ntazibagirwa inshuti yanje yo ku mutima ko ndaza kukwakira ukigira gutya ugende nanje ngende Musinga ariko ashaka imodoka imujana yabuze umuzungu aramubwira ngo ugende nkoreye ikintu ntazibagirwa wowe nakunze nje kukwakira mbere aramubwira ngo nanje mba mwito ndi bishop ndi missionnaire niba usiganwa n'abagenzi amaguru umunsi wewe warenga utari ahijyaho tutari bakakubwira ngo ngiki $1,000 cy'idolari ngiri icupa rya Primus tuzorifata hakika niki bazotereka banari $2,000 by'idolari aha bamubwira gusa ngo nagashupa mwawo gakenda kuba gaba mwagake ubwenge buzomubwira ngo mwagake ndi hano ayashira inshuro ya kabiri bamubwira ngo ndi hano ayashira inshuro ya gatatu niwe uzogurira wa wundi zomuhamagara ngo ngwino naje kugurira nuja kugura wowe ugura icupa iyo tuja ntiturahagera iyo twatugenda ntiturahagera ibyo ukora byose umenye kuko bado safari ufite ubukristo bungana gute wa musore we ufite ubukristo bungana gute wa mukobwa we bwotuma bakubwira ngo turaguha konte yawe iraje $5,000 by'idolari turyamane gusa iminota 10 urinde wohagarara kuri iryo jambo urinde mukobwa umwe niko yatanze ubuhamya naramukurikiranye wo munyakenya wegeye gusura umugabo w'inshuti uwo mugabo yageze aca kukaza aho yageze akorera yageze acuruza mu iduka ngo yaca akamuramutsa yahaca akamuramutsa yari afite imodoka y'igitangaza ngo amare wa mugabo aramubwira ati ariko ndifuza ko uzoza mu rugo ukaza kumusura umukobwa kubera urukundo wa mugabo yari yaramweretse umukobwa aravuga ati nta kibazo zaza kugusura aragenda ngo iyo yakageraga asanga umugabo ari ibana wenyine naho uwo mukobwa yari yarakijijwe yaramenye Imana ngo bashike mu nzu umugabo aramwakira agura ibintu byose bibaho umugabo aramubwira ati tuvamo no tutaryamanye umukobwa aramubwira ati sawa ubonye kuko tugomba kuvamo no turyamanye umukobwa aramubwira ngo ntiza iminota 5 nasenge nindangiza gusenga turaryamana na mwana umukobwa wamize Yesu ngo arafukama abwira Yesu ngo Yesu ushobora kuba uri hagati yacu n'uyu mugabo ko tugiye kuryamana uri hano cyangwa wazindutse
niba wawumbona kuri hano umpangure turyamane n'uyu mugabo. Umugabo ngo icyuya kiratibuka. Icyuya kiratibuka akaza kubita ku umukobwa ngo atangira kuzuzwa. Atangira kuvuga kundi makazabwira ngo Yesu karibu zubu wa mbere tubwire ngo nimukuremo imyenda. Niba ubona ubukristo maranye iminsi Yesu ubona kuko nkwiye kubuha no mugabo mpeza uruhusha. Hereka hari abantu bagirana n'ubusabane n'Imana. Wowe uri umuntu wo kwiyambaza Imana ikakwibuka. Cyangwa wiyambaza Imana ari uko uhuye n'ikibazo. Ni umukobwa wari ugirana ubusabane n'Imana. Ijuru ryari riri hafi yiwe. Araribwira ngo niba bishoboka niba utari hano wazindutse umpangura. Ba muri iki gitaramo. Hosala rimanda. Komera ribanda sowe. Basha. Niba papa niba umpanguye ngo niba ubukristo maranye iminsi maze iminsi 10 ntarya maze iminsi 70 ukawubona ko nkwiye kubuha no mugabo peza sinyatiri nyemerera amaze mu imbaraga z'Imana ziramanuka umugabara kubana yaraje ubushibiro biba bike yarahwera atangira kurira afungura atangira kuvuga ati ijuru tori dushaka numarota. Mushake muguma handarangije. Darangije kandi turaza guheza muzeha dusengera Imana. Araza gusenga Imana abwira Imana ngoma. Saidi ubwoko bwawe muri uru rugenzo. Safari bado. Ubukristo bwawe gotuma utajyamana n'umuhungu. Ubukristo bwawe gotuma utajyamana n'umukobwa miliyoni 5 ziteretse hari. Ubukristo bwawe bwotuma utajyamana n'umugabo yakuzaniye kontak akakubwira ngo ngiyi kontak dusambane numero twarira ya V8. Ubukristo bwawe bufite igipimo kingana gute? Sabana n'Imana rya sabana n'Imana ari ufite ikibazo cyangwa ijambo ryatubwiye ngo niba uri mu mahoro niba uguwe neza uri mu mahoro ngo umunsi Yorodani izuzura bizogenda gute? Niba ubu nyine ntakigerageza urahura naco umunsi kizoza bizamera bite? Sebo niba ubu nyine utarafushije umunsi uzofusha bizomera gute? Niko umwanditsi w'imigani yavuze ngo nta kintu kibabaje ngo kurusha urupfu ngo n'umugore uzugusha umugabo mu mutego ngo nta kintu gitera agahinda kwisi unkereza umugore uzugusha umugabo mu mutego. Pastor niba ukiri mu mahoro umunsi uruzura bizamera gute? Mukristo wishaye hano niba guterana bikira ubuntu umunsi itorero rizokwingwa bakavuga ngo umuntu asengeri wiwe uzosenga ngana gute? Uzibuka kubwira abana ngo musenge, uzibuka kwicaza mukuru wawe ngo musenge, uzibuka guhamagara nyoko ngo musenge. Niba mukiri mu mahoro umunsi bizomera nabi bizogenda gute? Mole barakosi elangote carte dive
some gardeji umunsi corona yaraje itubera urwibutso niko baririmbye abadive baraje baravuga ngo corona yaraje ngo itubera ikimenyetso ukigaragaza kuko Kristo ari bugufi kuza niba igihe kizogera kandi umuntu bagasaba ngo aterane wenyine leta ni yandi kugwandika kavuga ngo umuntu yemerewe guterana wenyine bizokugendekera gute wowe uzuterana ruko abandi bavuze ugaterana ruko bahamagaye telefone yawe uzuterana ruko bakohereje itike nguze umunsi itike izobura bizogenda gute wowe uzuterana ruko wariye gusa umunsi wa burayi ukavuga ngo Imana ntihari umunsi uzoyibura burundu bizogenda gute wewe wambari huza ruko usambaye wewe widefiriza ruko wasambaye wewe uzambara costume ruko wagiye mu bagore wewe umunsi byose bizoshapa uzotungiki mu buzima bwawe niba dusiganwa n'amaguru umunsi amafarashi yaje bizomera bite chunguza moyo wako hindukira kandi wihane twagiriwe amahirwe muri kiriya gitera Imana yo mu ijuru bishop yaduhaye abantu bagera muri 30 bo kuza kwihana nubu niryo jambo tukiriho niba ukiri kure ugaruke Kristo aragukeneye kubera ko iminsi yanyumira twegereje tugiye gusirimba abumva imitima yabo yayibarya baraza bapfukame turaza guheza muzehe mikoraze kudusengera utubwirira Imana ngo bado safari muri runo rugenzi ntitwoshobora niko Mose yavuze baravuga ngo ese ko Mose atakiriho Kalebu nawe ntakiriho baravuga ngo ninde wo tuyobora mu rugenzi aravuga ngo Yesu niwe ubaruta Yesu araruta Mose Yesu araruta Kalebu Yesu araruta Yoshua Yesu araruta Bujumbura Yesu araruta ishengero ryawe Yesu araruta abavyeyi bawe Yesu araruta so na nyoko Yesu araruta umugore wawe Yesu akaruta umugabo wawe Yesu ni ubaruta ucurangire abumva imitima yabihanira kwihana baraza bahagarare hano muze haze kudusengera isengesho rye